We're back with the second part of our program. Dati pa lang po tayo mano yung Jun Seriales. Ken kanakaniyo dyan, Mark Pastor. And we are the For Decade Duo. Dito lang po KPRP with our program entitled Adda Kamin Karuba. And when we speak of patronal fiesta, hanmat apo nga po dito performance mi kinema. Kung dagiti For Decade Duo. Kanay nga da kami apo iti featured artist in the group nga kumansyon iti main mass iti celebration. Ay na dumaduman apo nga klase iti liturgy iti income nagdaldalanan pati Latin, English, Tagalog. Kaya siyempre tayo liturgy tayo itatay nga Ilocano. Apo ka nakigto data puro Ilocano ti kinantata. Tiyan mo da Tagalog di Santo. Santo kada Cordero taga inyi Ilocano gaya. Katigidjat na da celebration tatay ket all original tunes talaga mga dagitay salmo responsoryo inaramid ko amin kat naglaing kakano ko na may isang padre. Siyempre man nalagit ginagan na kami. With that preparation Biyernes na lang nga inted dagiti liturgy inaramid ang adago sentitono na kat nalain ta talaga talagang inyabsina. Yung inyabsina nga talaga masapol nagpakadakin na po mayor kunak. Mayor ay hanarigat no hangan napintas nga na tipa nang celebrate kat dahito tinted ta kanya ang assignment iso nga pang-aasim tapayagan na nga hangag absented na po ang pumano pa laeng ramide lang bet dagiti sonata ko uwang ko nalalaingam ko na namat ngarot kadagiti no problemo kadagiti nang ipaay apo ti oras iti talento na kan tulong na iti panangrambak mi kan kada kayo matapang nga dumdumngeg nga haan nga naimot iti oras panawan nga serbi kini apo dahito nga rod apo iti sonata mat nga ipaay mi kada kayo. Igosyot dikta ulong minaldaw makumikum nakairwang mamon Nagpintas pagtaeng ang mamintumangat kaniyang di ka pa'y abalaw Tunggal makwentang tinaganan siya di ka grupap na agyaman aside genti kalibusanan anyat makunang nunyat aramid mo isot maganap mo taisot impay mo isot impay mo aduti na kurapay no taraon awan pa'y di ka pa'y agtignay di tauno na baknang ang munat mangibingay punot kong nantatang tunggal makwentang tinaganan siya di ka grupap na agyaman aside genti kalibusanan anyat makunang nanyat aramid mo isot maganap mo taisot impay mo isot impay mo
makunan Ngunya't aramid mo Isut maganap mo Daisut inpalay mo At dapay panawin mo Nga agsalbiken ako Kadipay mo Kadipay mo Kadipay mo mensahe na po dito sunata kat no nyaman iti ingkar aramitin dito irabaw ti taga isunto ti maghanap mo in the latter days kunada in the latter days kat no naparabor ka ay siyempre maparaboran kan tumat 100 folds nga agsublikin kadagiti nga parabor isong arod nga ulitin mi tagyaman na po kadagiti na parabor naparabor apong sponsors for the Duo. We have the Alex video service featuring Blu-ray technology, and for your reservations please get in touch with Karuba Alex and Annie Bayudan with the telephone number 808-284-1181. Kan siyempre kastamat kanidado in the Angel Lamug, Uncle Bonnie and Annie Femia Collado, Uncle Phil and Auntie Minnie Lastimosa, Supermodel Janelle Megan Rosalind Anderson, and she's promoting Sportive International. And syempre kinitito mahal dyan Anderson. And Manang Emmy Ortega Anderson. Diba nagaduda? Nagaduda. Apo nga na parabor. Kahit na agsublim to da kita nga parabor yo. And for those who want to make also sponsorship apo dito programa mi, please get in touch with Manang Emmy. Ayan. Tapno may balikas mi mo tinagan yo. Or if you have some advertisement like your commercial yo, dati jewelry store and other things. Yan. And this is broadcasted handlang apo nga dita KPRP. I-upload ko pa apo DJ YouTube with 20,000 followers, and as well as DJ Facebook ko amo dami dita nga with nasurok nga gasot aribo apo ti mangbuybuya kadagiti programa mi ken presentation mi ket Hawaii. Ang naluluhawan. Pagyaman namin ngorot apo iti ABS-CBN mat nga isu iti anang cover iti kansion mi nga Despacito. Ilocano version. Diskompiado. Ayan, kita hambi apo nga nakabuya. No niya mo tinilabag na datang inaramid ko nga sonata kat please just click YouTube. Biro kinyo lang apo ti 4 decade duo kat makita yon ti Diskompiado nga sonata. Tapos naipabuya ka no to tayo. Di mi nabuya ta. Very busy kami di ti Patronal Fiesta. So nga, ayan. Anyway, adan to ti replay. Ipablock ko to apo dita Facebook, dita YouTube. Di replay na dita. Interview ta kanya mi. No niya ti nang rugrug yan milaunay nga nangaramid ita nga sonata. Ngayon may sabi nga sonata para kadikiti adang ingungutan na sabi ko mga putag tultuloy iti panagkad kadwayo. Gana agkabaw kayo. Pagpagakin ka na huwag murmuryo ka, upan ka na di kantun kapag nalaitag ganda ko, genggana at kabauta. Siyang pangpatong man, urusok mo dumikar, tayo kung aron ng paglapag, inutuang daitag ganda ko, genggana at kabauta. Ingungutan ka, tundungan ka,
yaglamin ka, ipatek ka, subsukwan ka, numanarimaan, at Facebook ka. Syaktun nagkalunkun syaktu payagin na ipaedda ka di katrim no mabartek ka day tagyandat ko ginggana at kabauta. Ulasan ka, no tayaglamin ka, ipatek ka, subsukwan ka, numanarimaan, at Facebook ka. Syaktun nagkalunkun syaktu payagin na ipaedda ka di katrim no mabartek ka day tagyandat ko ginggana at kabauta. Akad kedua tulad ta ginggana at kabauta. Nagbait ka talaga iti oras katadanon manen apo iti last danon manen iti ano tawag ito yan iti end iti second part iti programa mi apo ket agsubli kami nga rod kalpasan iti sa magmamano nga palagip Kanito.